Uyalwazi lonke usizi ngikhuluma lento bangikhuluma ngoshaya ukuthi ngizobonga namuhla hayi ngoba ngikhulumani ngifuna ukubonga kuphela amen bese ngithi ngisazobonga ngibonakale ngibonga ngabonga ngombhoko nje kuphela ngizobonga ukuthi uShembe wafikela la emakadini yonke imizimba yoShembe ilele emakadini siyakhothama amen awulelele kubhala lemampondweni awulele lapho uyakuse ngayazi egqoka isudu ulele la emakadini ekuphakameni ephambilini senanda ulele ekuphakameni inkosi lamalanga ulele ekuphakameni ebuhleli inkosi inyanga yezulu inkosi uThixo lenkosazana ngicela namagetsemane niwahloniphe amen mina nginenhlanhla ke mina ngoba ke uma ngiza neno ngisuka eThekwini ngithi uma ngidlule lapha ephambi ngiyakubuqa ngithi ngidlule lapho ngozifika ngizingiguqa nala wena uhamba indawo ngasuka uzoshona lekene ePolokwane akho ugetsemane nelodwa endleleni ozoguqa la emakadeni lamakhosi ke alele emakadeni akona amakadi abukade amakhosini nonke amen khona indaba engifuna ukuyikhuluma la engangiphethe kahle engibhekise kunina abanomzane nanibomama ela becela kathi zenu ukugula kwengane zenu kugulisa namakhosi ngoba ingane yenu mase senkingeni ngalena kubikwe enkosini engikade ingane zenu zinkinga zibheme unga senze konke imikhuba ekhona emhlabeni ziyadubula yonke lento bese kudume igama lami enanda kunabantu abadubula abantu why ungathanda ingane zenu kodwa wena ingane zenu
ubapho namfana uzodubula abantu lana hayi inkosi mina ecishe ngayisho le ndawo wangakuyeni kodwa Nkosi oyinkinga la eNanda uzabiza ukuthi uyiwest angazuthi noni west kuthiwa yiwest ila eMaqadini eyenu yakhiwe ingane zenu ngihlangana nenkosi le yankosi ngiyibuka nje ngihlangana nemhlanje nothize ngithi wenkosi lethi sizwe sakho nesamaqadi ekesibambe induku bodwa ubani uzohlulwa ithi lenkosi inempe enkulu ngithi mina ngizokhipha ibutho elilodwa ithi liphi ithi elami ibutho elikhulu iwest ithi how kuthi kwezasenanda zasjoka nenkosi angiphethe west mina ngiphethe amaqadi onke amen cela ukuthi ingane zenu okuningi engikhala ngakho enikwenza ingane zenu bona ingane ziphuphile nje aniyihlawulanga ingane zenu wazala nje ngamshiya kanjalo khona ligama enthiwa ngalabantu bokuhamba lithi amashangane maningi lapha phakathi kwethu mangithi lesandla angawa maningi bukwazi amashangana amashiya ngane wazale ngane egoli wayishiya kanjalo uyishanganeke lapho ke lapha ingane zenu nifake isiphandla ningala ngahlawulwanga inkinga ngicela amaNazaretha sibe sibonelo sokuthi ingane zethu sithande ziphathe ibhangu zibulala abantu zobulala kithi eMaqadini ukhale ngisho isilo la isonto edlule ukuthi hayi endawo yaseMawuti inobugebengu besimanga ngizoyibiza ngo1 ijese endaweni ethize ngithande ngikuthi umfula wangakubi goduke kubo kodwa naniphathani kahle ingane zenu amantombazane asephuza utshwala obusimanga lokhu isavana ngiyazi lento le amantombazane afulawa isavana angazi competition yini ngithatha ayike isavana eMaqadini awukho goloke eMaqadini uphuzwe ingane zenu efika la eMaqadini nalo dodo botshwala imbulala ingane zamaqadi lana ngicela ke ukuthi ake nibheke ingane zenu ake nihloniphe abagcotshwa benu hloniphana befundisi benu nazo befundisi bagcotshwa uNkulunkulu yebo befundisi cela bahloniphe nihloniphe abavangeli nabashumayeli nawe ushumayeli hloniphe ngaphezulu kwakho nawe mfundisi hloniphe ngaphezulu kwakho emina ngaphezulu kwakho yaza mfundisi ngiphethe nje mfundisi sibikekane futhi ngiphethe ngihlonipha uNkulunkulu wami ngaphambili nawe ngokuhlonipha ungihlonipha angazi ngiyathanda isonto lakithi lasekuphakameni ngendlela imthanda ngawushema ukuze ngashaya uvalo ngithanda abaningi angakabofika kanjani eplane emgwaqweni le ngikhumbula ilanga lingixolele noNkulunkulu angixolele khumbula ilanga ongalazi wena ngangihleze nenkosi uthingo lenkosazana ngapha eMnambithi ngathi ngiyangena endlini wathi uyangena bomntu angazi ukuthi sala bona baba ngifuna inkosi yodwa ngangena ngedwa kuyena wangitshela imfihlo yakhe ngalunguza sebuhleni mase ngiveza imfihlo yakhe ale ngiveza ngalo mhla 3 April lo nyaka lo ngangishaya uvalo ngenza lena babe ngibona umzimbabwe ngiyakaza ukuthi ngangishaya uvalo ukuthi lento engizoyisho ngempela bazothina abantu na uthi egcina ngezwe ngijabule mangibona uNkulunkulu ehamba nomhlangano ebheke entabeni ngaba abantu bamthanda uNkulunkulu amen awuyathanda ngiyazi madoda amen nani bo mama engathi uNkulunkulu ake uvalo umhlangano namhlanje athi uqhubeka nje futhi amen kodwa makhona sebejahile athi uqhubeka nje futhi amen
Ukhuluma bathi ameni kakhulu okusho amakhosazana vele anendaba naleyo nto. Ngiyabonga ke uNkulunkulu wami engimthandayo uningabe ngakhuluma ngabo kodwa be ayakhona kodwa ngiyakuthanda Nkosi uphile Nkosi. Ngicela ukucela amakhosi akithi asemagadini njengoba isho ngamagama awo. Ngizalwa Nkosi umzonjani ukuyena begqokele ngoba emhlophe ngegqokayo. Ezalwa Nkosi uNdodembi angikhumbula ngazi ngoyigqoka yini. Ezalwa Nkosi uNdodembi ezigamandla kayise. Manje ezalwa Nkosi bamchunu. Uzolwa bamchunu wakhona le enkosini bakusimakade nayo indodana yenkosi bakusimakade. Manje akayiselo kamqhawe kadabeka kadube kasibane kanjela ngontoma kabhebhe kamefu ngiyajabula ngathi bhebhe kamefu kavumisa nje hawu kango kafuzi amakhosi asemagadeni onke lawo. Ngiyabonga ke makhosi manje bahle kangaka phambi kaNkulunkulu. Angathi uNkulunkulu ngabula isigaba sethu esishompithi sonke nje. Mina uzophatha indweba osamakhosi kusicela kwaba uNkulunkulu. Amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe undaba ezitsha inkosi yamakati inkosi izimbusise. Amen. Amen. Sizovala inkonzo yesabatha lesekuseni ngesihlabelelo sekhulu 17 179. Sizocela umbangela ucibani wakhona lapha ekhaya sona lesihlabelelo inkosi imbusise. Amen. Nkosi usupha amabangcwele.